Kando Balita. Excited me na mo-imbitar ninyong tanan sa among mga plano for the fiesta. Our parade will be one of a kind, the first ever in the entire province of Negros Oriental. We call it the Balloon Parade. So please come and watch, join us in the festivity. Ang among last year we had Bamboo for our concert. This year we will have Casey Tandingan, and I guarantee you it will be at a very reasonable price. Kay subsidized sa local government unit ang iyahang TF along with other major sponsors. So this is happening on October 11, Bisperas sa kapistahan sa lungsod o sa atong Yamog Festival Celebration. Dayon, duna sagday, of course, magpadayon ang atong Yamog Festival Queen, ang atong naasagday plano nga run for a cause. Sa atong opening day na siya, run for a cause, doon na tayo dog show, doon na tayo blood letting activity, uban pa. So di man ako ma-memorize tanan, at the right time I will inform you so that you can help us plug our activities and it will reach the farthest place na pwedeng maabot sa inyong silya. Okay. We are looking forward to the Buglasan Festival. Ay, sa among galing kong kapistahan na apod ni first time ni namo nga Yamog Festival showdown competition. Ang winner ani mao na puy ang train for next year. Pero ang karon nga moaway katong among nidaog last year as second place with maybe additional people to help katong kay naamay uban nga na kuha na sa layo, ang eskwela ng Lagyo, difficult ang ilang schedule na mupauwi diri. So, kato sila may atong diretresan. Booth competition, we will still be joining. Hopefully, we can add 2 or 3 more. Maybe duet or solo singing competition ang sa nakilan. So, ubay-ubay, pero muna'y akong motto din sa taga-Pamplona nga layhan pud na yung bilang matunan na kung mo-appeal ta, dili ta mo-appeal kung lang kailangan ta mo-participate, kung dili mo-appeal ta to compete. That show the rest of Negros Oriental na ang mga taga-Pamplona kayang moaway sa ubang mga dagkong lungsod at syudad sa atong nalagay. Kando